پودکاستا خوابونه گوهتر دکن لسر پلاتفورمین سپوتیفای، سپیکر، یوتیوب و ساوندکلاود دکارم مبشوپینن. سلاف گودارن پودکاست خوابونه از زینال بولوت به برنامه اکتنن پیشبری ونه. دوی برنامه خواده امه به پارلمانتری HDP ی آمده برز امام تاشر روشا باشور کردستانه ایرشن دولت ترکیه ی لسر PKK و به گشتی روشا باشور امه بنرخینن. برز تاشر دست بکد مرحبا جورن. مرحبا جوا. برز تاشر بجهبونا دولت ترک آل باشور کردستانه و ایرشن وی تو خطر یک چوا دبینن وی روشه. اگر ایرش باشور و بجهبونا دولت داگر کریه. یعنی ولایت کرده داگر که. اون داگر کری واسط سال بردوامه. جسته قایپی کودی حتی ویگا لی ایرو ایک به دست دولت ترک لجل باشور کردستانه که 30,000 لشکری وی و هفته حب قراقولی وی چه بونه اف داگرکری حریم مزنه لی غالم بریوه داگرکریه براسته ریخستن و پارتیه باشور جی بدنگ دمینن و دنیا جی بدنگه یعنی هم بیجن حدود عراقی ده فدراسیون که کردستان هیه حدود کفشه او حدود تبی عراقی بهوره لی عراق جی بدنگ دمینه عرب جی بدنگ دمینن و امریکا جی لوری خوی هزه او جی بدنگ دمینن اف نتیجه درسته جبو کردا پیشروج ده اف استاتیا که آب باشور هر هیه کاره او جی خراب ده ام مکی ملت کرد لکره استاتو که مهبه ناوی چطور برای گره ام وقت چاوی خو لو خویی دارین اف باشور بجی روزاوا بجی جی کدنه بجی گرم لی خویی دارین ام نه این استاتیا مه خراب ده چونکی بزمان خود پاورده دنیا ناسنامه که وی هی یعنی گله کرد دنیای دن ناس کردن یعنی که پارتی و رخصتن باشور جی لو خدای اوسا باورم گل لی خویی درته لی هنه که رخصنا ده وکا برجواندی شخصی الهم بریویا دنگنای درخستن گره که پارتی باشور حکومت باشور وگا دنیا راکنا سرپیا چکی وسط تنه سر دنیای هره وکا 16 کیلومتر بکه به هندره ولات کیدن ولوره قراقولا چبکه ولوره داگر بکه دارستانا بشوتینه ریاض چبکه اف داگر کری که هری مزنه گرم بری و داگر به دنگ نمین دولت ترک چما تابتیجی دوی شرید کردان تینه برانبری هف و کرد چما تیم والیس کنم تابتیجی پدکه چما تیم والیس که دولت ترکیه بگه دیروکا کردستان ده دم هر دم بلاک کرد بونه چار پرچه و چار حب دوته داگر کر و پسکدیکا کرد چاره سر ناکن کل پرچه که چاره سر بون چه به و تحصیل وان پرچه دنه بکه جبر ویا اوی داگر کریه ده لی هم بری وی داگر کریه ایکو دنگ در ناخن تکلیه ندرست تکلیه نرست دمشینن نکار به دشمنی خوشی مل کار به دنگ میکار نبه عالی کار آرمانجا اوی داگر راست نه گریلای PKK'ne آرمانجا وی داگر راست نه عثمانجılık جرد بیجن میثاقی ملیه که بحثات دکن که هم بیجن حتی آخا کردستانا باشور و روزاوا تخنا وکی وسط دولت کی وسط مزن آوا بکن مثلا وی داگر کری اوه جمهوریت آوابیه حتی ویگاز ویا گاوش بارا ناویتنه هر دایمه تین روزاوی یعنی برا نین وسط لیستگه کی که داگر işte PKK گریلایوی الهمبری ترکی شردکن و هم بیجن قندیلن لزام باشورن جبنا من خاطکن نه مادام که او سایه برا حدوده خو باش بپارزه نه هیلن گریلاجو وره yani karın ve yapkın leviyan ne mesela ne eve mesela eve ku dagirkeri ki leser axa Kurdistan'ı berdevam ken mazlum bikin bejin dagirkeriye دورد دما کاملی مزد کن وان ایریشن کولسر باشور هم ولاتین سیویل تین کشتن کمکوجی پکتن و تحریبات مزن و کوجی آن زمان پیشت کفه ریوبریا باشور لگوری و چما او ایریشن دولت ترکیه رواد ده نشاندان و ده همان دمده اوای کیجی دبه آلیگر سدما وی که چما رواد نشاندد yani او خلطی کی هری مزنه yani ev ne rava Türkiye کوهات داگر بناوری راست جی بزانایی ترک وان گنده سیویل بم باران دکن کجبو خاطره که داگرا خو بکن فرمی
Yani kes var nabêje îşê we li wir çi ye hûn çima diçin welatekê din bombabaran dikin gundê wan bombabaran dikin sivîl tê qetilkirin kes vêya behsa vêya nake ew ku behs dikin dibe hûn ne li vir bûna wan nedhatin na di dîrokê de wextêm dîrokê derin tişkî wisa tune ye Saddam wextê ku di li îxtidarê bû li dîsal wê Başûrê Kurdistanê pêşmerge şer dikirin li hemberî wan Saddam digot şerê me ne li hemberî Kurda ye şerê me li hemberî wan pêşmerga ye wan pêşmerge xwe yî çeka lê şer bi hemberî Kurda bû Enfalê de 180,000 zêdetir Kurd sivîl hatin qetilkirin li Helepçê de 5,000 zêdetir Kurdê sivîl bi kimyasal hatin qetilkirin yani wisa xwanê dike ki şerê Saddam ne li ber em bêjin xwe yî çekdar ê çeka qarşî wan şer dikin pêşmerge li hemberî Kurda ye şerê Tirkî jî wisa ye yani ew jî li hemberî Kurda ye ê bi rastî rojava vêga bêdengê ew jî wisa ye yani bara bêhêze Esad ew jî tu mafekî Kurda qebûl nake şerê Îranê jî ku vêga li hemberî Kurda ye gelem vêya baş zanibin dewletê dagirker li hemberî Kurda dike û ba wan jî firqa Kurda tune ye tev weka hevin ka ha Kurdê Îranê ha Kurdê Iraqê ha Kurdê Sûrî ha Kurdê Tirkî ji wan re firq tune em jî gere vê firqê nexin navê em bê îrada xwe bûne çar perça wextê ku me kirine çar perça lê ev çar hev dewlet wextê mesela Kurda tê ortê dibin yek gerek divir de jî Kurd yekîtiya xwe karibin ava bikin heta ku yekîtiya û yekrêziya xwe Kurd nikaribin ava bikin neyên cem hevdû ew van bûye ra ew zêdezê derê Li gorî te ev şer çi qasî dişibe komploya navnetewî a di şexsê Birêz Öcalan de derket pêş mirov dikare wekî berdewamiya vê komployê binirxîne Yani em wisa dibînin 6 salê dawî ye li ser Birêz Öcalan tecrîtekî zêde heye û naxwaze dengê xwe derê derva ev dewletên navnetewî jî pê li qarşî wî bêdeng in yani li ser Kurda bi rastî operasyonekî navnetewî jî heye li ser PKK jî vêya heye çünkü kîja hêz ku xurt bive ew dibe hedefa hinek hêzê din hêmezin vêga gerîla xurt biye ew dewletê emperyal ku hesabê wan li ser Rojhilata Navîn li ser Kurdistanê li ser axa Rojhilata Navîn gelê ku dijîn li ser wan ew hesabê wan hene bê gelê Kurd nikarin wan gava bavêjin ev yani di Kurde kuş bû piştî şerê Rojava Kurdistanê li Fransayê li Amerîkayê gerîlayê Kurd tevî kincê xwe yê gerîla hatin qebûlkirin hew qasa hêzekî mezin heye li hember lê dixwazin vê hêzî lewaz bikin çima nikane xelas bikin wextê ku çareserîkî bidin Rojhilata Navîn de hêzekî lewaz ew ê zêdetir tiştan nadin wan yani çawa tişt mafê gelê Kurd ew ê kêm bidin naya jî nadin lê hêzekî wextê xurt be û tifaqa Yekîtiya Kurda ku hebe ew ê ew çak statûkê li gora daxwaza Kurda ew ê çêbive navnetewî naxwaze hêzekî xurt hebe li wirê him jî dên bira hebe çima bira hebe Rojhilata Navîn de ji mina xatirê ku siyasetek bê meşandin zanin bê Kurda nabe lê bira hebe lê bira nexurt be îro êrişî ku li ser PKK jî evin yani PKK ku lewaz ve ku nikare siyasetekî navnetewî ki xurt meşîne daxwaz ev e di vê daxwazê de rasta rast dewletê em bêjin hesabê wan Rojhilata Navîn hene wana jî tê de cî distînin gere Kurd divir de hêşmendîkî baş şanî bidin yekrêziya xwe û yekîtiya xwe karibin ew ê wan xurt bike yana îro em bêjin operasyonê ku li ser PKK hebin sibê li ser QDP bin dest bi li ser partîkê din be yani ev wan operasyona ne ku ji mina xatirê PKK partîkê cudayê hene ev mesela ka çareserbûna psikedeka Kurd e kî hêzekî xurt be li ser wan zêdetir bandor çêdibe mirov dikare bêje tevgera azadiyê di şexsê dewleta Tirkiyeyê de li dijî NATO û hêzên emperyal şer dikitin rewşa heydin yani Türkiye di NATO'ya de vaka bi hêzê leşkerî a duyemîn e hêzekî duyemîn e ku Türkiye wextê ku li derva welatê xwe operasyona çê bike ku wextê ku şer bike bê NATO evan nikare ji ber vîya bêjin şerrekî ku li ba hemberê Tirkiyeyê bê dayîn ew şer
ne rast beji lehem bey NATO'yu tedayı. Çünkü Çekya hoş NATO'yu distinin, bejin balafre hoş NATO'yu distinin, heza hoş mazan leşkey NATO'yu distine Türkiye. Bu hezi, bu heşmediye de lehem beri gerilayı kur şart ke ev mevkare beje Türkiye ne be NATO elvre vakti kur şarek lehem beri Türkiye'yi çeve ve tesiraki ser NATO'yu jitke. بله PDK جبر ایریشن لسر باشور PKK سوشتارد که و ده همان دمه ده لگل دولت ترکیه هفکاریک هیه هم به که جی باش سانن اف هلوست چه نشاند لگوریته؟ لهم بری دولت ترک PKK suçlar bike ne dürüst eviya, ne rast eviya. Çima suçlar dike dibe PKK neldir buna devlet Türk ne daha tevri bu ya havayı suçlar dike. Vega ambejen Afrini Serekaniye Grespi PKK tane devlet Türkçe ure dagır kiriye. Mesela ne ve? Yani bira veya PDK'ci başlanı be o gele Kürtçi başlanı be mesela devlet Türk vakti kul Kürda dinere o siyaset aglisar Kürda dimeşine ne siyaset aglisar partiye yelisar tamamı Kürda dimeşine. Yani yek şive edine paşive. Diyoka Kurdistan edeci evya pırpır çebize de çebiye. Jo Osmanlıya o hatta İro hezeki Kürda girtiye baxu van devleti emperyal vaka Osmanlı vaka Türkiye vaka Farsa o behezekici şark kiriye. Pişti ve heza girtiye baxu dawiye veji bu yere şark kiriye veji lawas kiriye. Yani evya bira baş bezanin دوی سردما هیده دما کامله مزد کن ترکیه آماده کاری خوی سالا لوزانه ده سینور خو دیار بک وجه آن زمان یه میثاق ملی جبونا کرد لازم کو دوی ساله ده روشکه چوا دست شام بک و لگوری چه تابکاره yani dibêjin peymanê ku dünyayê de çêbûne piştî 100 sal ew peyman ji holê radibin. Ev ya tê gotin. Lê li gora çi rolê radibe? Ku hêz bît karî wan peyman ji holê rakî. Ti nehêz bê wan peywana heta berdewam bin. Mesela hêzbûna ê ku daxwaza xwe dike dibe ev peyman 100 sal berê çêbûne Kurdistanê bê mafe ev van peymana gere rabe holê gelê Kurdçî li gora qedera xwe tayin bike. Rastî ev lê dewletê ku van dagir kirine û xweyî hêz bin van peymana hesab nakin. Li gora bercandiyê xwe pêşve diçin. Îro mesela bercewendiyê xwe dixwaze em bêjin Kurdistana Başûr û Kurdistan Rojavayê xe nava Tirkî projekî wisa heye. Ev Kurd jî rastî ku xweyî hêz be ew jî kare yani hem berê veya tişkî din bîne û vî de çi bike mafê ku da parêze mafê ku da çawa parêze li gora dünya millet çawa qederê wan xwe qederê xwe tayîn dikin Kurd jî gere qederê xwe tayîn bike ama ev hedû jî li ser hêza hêzê ne yani di dünyayê de tu sistemekî ku li gora mafê gelan dimeşe tuneye وقتی که اف سیستم ما فی گلان که تده جبو که بمشه گره او گل خوی هزبن و خوی اتفاق يعني تقلا اتفاق كر قلا خودي هزبوني كر دروشا هيدا گرینگیا یکیتیا کرد دوی ست ساله ده دوی روشه ده چقاسای yani de sala 1914 azda yani şerre cihanı yekemin که او چاق مافی کردات پاراستن گلی کرد یکی دیگه وان هبونا کرد جی وکا ایران وکا ترکی وکا وان دولت عرب اوی براستی خوی هیز بونا اوی ستاتیک وان هبونا روزدار ناوی خوی دولت بونا یا جی شر سالا 1940 ده شر دویمین ای دنیای ده که محبت هاتا هوا کرن دوی ده جی کرد خوی هیز بونا ایرو اوی ستاتوکی دیسا کرده هبونا یک رزیه یک تیا کرده هبونا اوی ایکو داخوازا مافی کرد دکن خوازی برا عشیر بن دخواز برا پارتی بن دخواز برا رخصتن دخواز برا شخص بن گره اتفاق و یکی تی و یک رزیه وان هبره یعنی ملت کی نه دمال کی ده دمالبات کی ده کو اتفاق تنه به کو یکی تی تنه به او مالبات پرچه بزر بسر ناکه Kürtçe milletekiye o kam malbateki mer çıkıp hükümet mer kalbine muhteşem ale malbate ittifak ve yekitiya Kurdada vakti kutune be Kürt peş ve nakevin me dit dinava geli Kürtte psikerek tüneye Kürt yekitiya tava heye bevdure yani Kürt'deki Horasan'ı
Kurdeki Rojava, Rojava, Başur, Bakur. Kıca perşede beraber ve biz gerek ya gelip Kurd behevdur ettuneye. O dixwazin jî wek netewekî bihev rebin. Lê ê ku wê demdema de hinek partî û rêxistin ji bercewendiyê xwe yê piçûk ev ê yekîtiya Kurda dipelişînin. Yan jî ev dewletê dagirker naxwaze ev yekîtiya ava be bi rêya Partiyê Kurd ev ê yekîtiyê naxwaze mezin bibe. 2013 de li Hewlêr li meqamê Mesûd Barzanî li ser banga Birêz Abdullah Öcalan و جلال طلبانی و مسعود برزانی ام تمام پارتی کرد جویان هر چهار پرچه کردستان ای دیاسپورای مدید نامه ده پسکری که کتونه ام کارم بجوین کاروان باهدو و دخواست عین دخواست دوی خباته منه ده 4 ماه بردوام کرد لی دوی خبات سکنی چما خبات سکنی یعنی چما بردوام نکر پسکری که چی بو ناو نتوی بجن دویته ناو نتوی یا جی دویته داغر کرد باندور سر هوا کی هات داین او خبات هات سکناندن لیوی خبات ای بمشه بی یکیتی کرد بسر ناکevin لی ام یکیتی جی اوها فهم نکن ده پارتیان با بنیک نا پارتی یاد رخصن نا بنیک او برجواندی کرداده او هنک شخصیتاده بهور ربن ای دنیش herkes siyaset ta خود مشینه یعنی پر رنگی هبه پر دنگی هبه siyaset ta خوشی مشینه لی وقت برجواندی کردا چه به بوده بهور ربن مثلا یکیتی ev یکیتی حتی نه آوا کرد نوا کرداده زحمت کو کرد مافی خود بستینن بن خوی استاتویا خو او جی او سب باورم چه ده هزا کردا وقتی کو پارتی و رخصنه کردا و هزا خو بنیک و یکیتی جی آوا بکن دیسا از کارم آها بیجم ایرو امجه 20 سال بره چیترن دالی یکیتیه ده گله کرد 10 سال بره چیتر دالی یکیتیه گله کرد تمام کردا یکیتی کی دخوازن یکیتی کی پررنگی پردنگی دخوازن یعنی گل دخوازه دمینه افکار کاری پارتیا و بیا خوش بمشینه لی ایرو اوسا باورم گل ناهله یا جی گریلا یا جی پیشمرگه یا جی امبیجن خوی چک دستوان ده ناهل اوی شرعی داره ام یکیتی ده هاتنه مرحله که هری باش ای نه دسته سیاست مدار دایه ایک و سیاست تا ویا کارتینه دمشینه هر چهار پرسیدیسا کردستانه به زمانه کی ارینی به نه زمانه کی توج نیم بدن آوامده دیپلماسی کی به زمانه کی دیپلماتیک که کاربن و یکیتی کارن بسرخن ev یکیتی چه و ev 100 سال کردایه یعنی بنیر کرد ve demê de evê yekîtiya xwe wextê ku bimeshîne ew ê bive xwe statûyek çi dixwazin evin xwe wan statûya û ew li ser axa xwe xwe îdare bikin mesela me ev e ku ser axa xwe em bi nasnama xwe bi zimanê xwe û bi çanda xwe welatekî azad ava bikin ev jî diyektiye derbas dibe وەکەوێ پارتی HDP بتایبەتی هەم ji bona yekîtiyê û hem ji bona ev rewşa başûr diqewime êrişên dewleta Tirkiye di demeke nêz de yani hevdîtinê wê bi PDK an jî Birêz Mesûd Barzanî re hevdîtinê we çêbû ya na? Yani HDP her dem avha dixwaze ku di nava Kurda de ittifaq û yekîtikî her dem çi çêbiye de cihê xistin diye lê weka yek û yek partiya re na di platforma mezin de partiya re hevdîtina çêkiriye em bêjin tamamê Kurdê Bakur bi partî û rexne Kurdê Bakur re ji bo ittifaq û yekîtiya gelê Kurd HDP di nav de cî distîne û eviya dimeşîne 10 sal evir de dem tamam partiya Kurdistana Başûr PDK û yekîtî wan partiyên ne tamam ziyaret kiriye dîsa em çûn Mesûd Barzanî bigire heta nêçîrvanên tamam partiyê Alî Suleymanî jî tevî keriyan yek mehteva ziyaret kir yan de salek berê jî dîsa weka heyeta HDP ez nav de em çûn me dîsa pek Mesûd Barzanî bigire heta tamam partiyê PDK û yekîtiyê tamam partiya em gerema wan ziyaret kir û hevdîtina wan re danî xînî wî jî van dema dîsa jî wek diyaloga me PDK re jî tamam partiyê Başûrê Kurdistanê yekîtî û partiyên re jî hevdîtinê me hene Divan hevdîtinên dawî de yek tu qal dike xuya demeke nêz e encameke çawa girt an jî çavdêriyê we çawa bûye
Yani emkarın avha bejin di nava Kurda de diyalog pêwîst e. Kurd ancak bi diyalogê karibin pirsgirêkê xwe çareser bikin. Evan deketin pêş diyaloga zêdetir, hevdîtinê zêdetir deketin pêş. Yani dibe ku di navanek Partiyê Kurda de hêzên Kurda de problem hebin, yani dûrketina hevdû hebe lê eviya ancak bi diyalogê bi çûnû hatinê dîplomasiyê meriv kare çareser bike. Em karin avha bêjin diyalog derkete pêş. بله gelek spas برێز ئیمام تاشەر ji bo ku dema xwe ji me re veqetan û tevlî bername me bû nirxandinê xwe bi me re parvek. Ez jî spas dikim dem baş bîn xweşî de. بله گۆدارên podcasta xwe bûnê em gihîştên daviya vê bernameya xwe mijara bernameya me êrişên li Başûrê Kurdistanê yê dewleta Tirkiyeyê û mêvanê bernameya me jî parlamenterê HDP'yê Amedê برێز ئیمام تاشەر bû. Heta bernameyeke din ev dem û hemû demaya xweş bi bi xatirê we.